sakit lutut kronik for more than 2 years. Pakai pens 40 hari sakit hilang. Masya Allah, sangat amazing kan? Jom dengarkan lebih lanjut kisah Dr. Sa'a yang dah 2 tahun sakit lutut kronik dan bagaimana Alora Pens membantu masalah lutut beliau. Sama-sama kita saksikan. So sakit yang memang saya tak boleh exercise macam Zumba semua tak boleh kan, lompat-lompat tu. Lepas tu kalau kita orang Islam, kita tak boleh yang solat normal. Jadi dia mengganggulah kita punya kehidupan seharian tu. Sebab saya bila bangun pagi pun saya tak boleh, kalau nak turun tangga tu very painful, kena turun slow-slow. Kan kalau kita kan lutut kita okey, kita boleh turun tangga dengan steady kan. Saya tak boleh, saya memang seksa lah. And then saya ada plantar fasciitis juga, yang sakit tumit yang menucuk tu. Bangun pagi je bila kita nak diri kan, memang sangat sakit. Tapi benda-benda tu hilang dah bila pakai pens. Sampai sekarang saya kata, mana sakit saya yang saya dapat tu kan dah tak ada dah. Kita pakai 24 jam. Ya, memang awal-awal dulu saya pakai 24 jam. Upline kita advice. Tapi sekarang ni memang at least 1 hari kerja tu daripada pagi sampai lewat petang sarung. Balik daripada office kita mandi, kita cabut. And then malam tu depends kalau mood saya nak pakai. Kalau tak saya pakai boxer. Tapi waktu weekend saya sarung sebab weekend kita banyak buat kerja rumah kan. Masak lah, kemas rumah. Memang ada extra energy lah. Memang best lah. That's how I bermula dekat BE. Lepas pakai 40 hari sakit hilang, saya bagi tahu saya punya introducer. Saya kata pen ni bagus sangat. Memang happy gila lah. Alora Series ialah pakaian kesihatan dari Jepun dengan teknologi Korean Chi. Ia gunakan haba badan kita untuk hasilkan far infrared yang bantu lancarkan darah. Sudah lebih 3 juta Alora terjual di pasaran dan telah mendapat pengiktirafan Health and Wellness Brand Award yang membuktikan keberkesanannya. Jom dapatkannya sekarang dengan Sis Nur.